سلام كم يغنيكم زي غوركم تغطاتلتي مربات يرتي بعفشات تغطاتلتي مربلس سبورت ما فلاي مربلس سبورت لوم سومون استفلاليو سبورتات وحسوتات زلوم مربات حيزا ناباهم قريبا لا نمكتالكم بغرون عدم فلما كن كم تلمود درفقن كابز كما تعنيكم زي غوركم تعزيت بزاغت استمرات نحكم درفي نايلوم سومون مربنا فليمنا لنا نابز قصل مربنا مسنسجر ماراثون اسمرا كلتشن عشان حمشن زحلف السنبت خايدو نيرو بزعبا زي دما وصاتنياتات اتلتات هاوز ودد تساتفهم نيروم طولحتهم كما يمثل بزعبو زدالنايو مدب كسعبي سناي مكتال زي خبركم تعذبتي ماراثون اسمرا 2025 زحلف السنبت 8 سنه اب قندي غودناتات كتما اسمرا بدمقت كم تخايد ذكريوم ابنيلوم سمون مدبلس سبورت كا نتوم كابستا فلالي هاغرات قرن افريقيا بمصا ابزو وددن استساتفو اتليتاتكم دوما نتوكالي عالماوي محبر اتليتيكسن بزعباتي استخايد وددر تعسوتهم نككافلنا توكيسنيم نيرنا سناي مكتال فلما دكتور انجينير صديق احمد ابراهيم اب عالماو محبر اتلتيكس افريقيا زوبا مبرق افريقيا كم وانا صحف خوينو زسرح زلو خوينو بزعبا نايلوم عام استخايد وددر ماراثون اسمرا سعبريتو هيبنا لهم about my view or my opinion about last day بزعبا زستخايد وددر ماراثون اسمرا بيخولو اورادو صفوف منبارو انا مسكريم هاغراوي فدريشن اتلتيكس يرتادما نز وددر نخعزوبون زغبر لعدمه يمسكن منغست يرتاون نز مدب نمعوات نهاغراوي فدريشن اتلتيكس يرتاز غبرو مولو دغف بناتنا ملكعي صفوف نكخون عبتران يروي اب قربا مصاغن از وددر نكعبي نزولو غلنا اشتو غلتات مزملا ماراثون اسمرا اب حطير غيزيم صعبيت وددات نايا افريقيا كسرعلو زيكل مغنيات يلن اب عالماو محبر اتلتيكس وددر ماراثون اب 4 درجات يزغفل ناي نحس درجه زلوو ماراثون ناي برود درجه زلوو ماراثون ناي ورق درجه زلوو ماراثون كوم دما ناي بلاتينيوم درجه زلوو وددر ماراثون اسمرا ماراثون اب زمص عامت نقصري وصاتنياتات اتلتات كسخلو مزغل كوم دما اتي زغرب زلو گنزبا شلمات نكعبيوم مسرح نعبيت اتلتات ناي هاغورنا افريقيا سحاب مخونه زبل امنت الوني اذا عينت سبورت اب زوبانا قليل صلوا زلو يكونن وددات شامبيون اتلتيكس عالم كونه اولمبيك مسنم الكوتون نايزو زوبانا اتلتاتيوم بحيتو مزلو ايرتاون اب زمداي كابتن عبي سمن زنان زلون هاغرات بمخانا نزملك عيتات اب حاجيروان بموداب نتي اب قرن افريقان مبرق افريقان بشلماتو مدارك تزيبلو وددر ماراثون اسمرا زياده سحابن مغبارو متسرح عبي عوت كتمزغب تخيل يازبل امنت الوني بعفشا كتما اسمرا بزلوا لعل براخه اب زتاري مزلو غيزي كلتن 14 كونه كلتن 18 اوص هاغر نا كلتن 5 كورر كم زخيل امنتي اتوم وصاتنياتات ادتاكا نزي اب گمتاتيوم بمصا نبقعاتون كفتشو يخول يوم زبل حساب الوني هاغراو ميرياتاتكم ون اب معوات ناي زمدب عبي گدب بمصواتهم لعل مسغانا كقربلكم يدلي بحفشا سبورت بفلاي دما وددات ماراثون اب گلا هاغرات مولو دگف منغسي ايتريلو نيقا نيگلا اكايرتي زحدق عمامي اب ايرتراغن كاب حزب جميركا نزوددن مدما لعل 20 شح زتساتفو ناي حبار غيا نعون معزاب دگفو نمهابنكا لعلوت حلفتي منغستن زتساتفو لاغاطامي كتعزب زفترلكا طوبلحتا عبيو ازي زمسكن and Tanzania and other countries and I think the future will have a good athlete and good talents so as to guide and be the top of the world in the athletics. Thank you very much for having me with you inshallah. كيناوي اتلت دينيس كوسيمبا in short is that Asmara Marathon for me it is the first time فلما سلت استوهابن عدما زي زمسكن بمقصال انا نابيرتان فلما غيزي مصيت وداديرا ابزي صوتاها اب حق تفطرواتي كزارب غناي كلن بحافشا غن بتزرخبكو وصيت عقوبكا تخونكو نمصاغن بخميك سرح مدلاوتاي كغبرن زخلن تمكرو قسيم اللغو ايرتراوያን አትሌታት ሓይላት ኮይኖም ረኺቦም ዝመጽ ዓመት ናብ ኤርትራ መጽን ክጻወቱ ይብህጌ ናብዞም አትሌታት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ተልዩ ግን
ካብዚ ዘለኹሞ ብርቲዕኩም ክሰርሑ ምዘይ ትኽእሉ ሎሚ ሳሳይ ደረጃ ሒዘኳ ትኾንኩ ዝመጽእ ዓመት ግን ንክዕወት እየ ክመጸኩም ኣብ ኤርትራ ኣብ ጽናሕ ኩሉ መዓልታት ንከተማ ኣስመራን ህዝባን ንክላለዩ ዕድል ረኺበ ነይረ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ እውን ነዛ ምጭውቲ ከተማኹም ንክላልያን ጽባቐ እውን ከስተመቐራ ገይሮም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ተቐባሊ ጋሻ ምዃኑ ንምርዳእ ክኢለ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ጉያ ኣብ እዋን ውድድር ፀሓይ ንፋስን ከይበለ ንኩሉ ኣትሌት ብማዕረ ዝህቦ ምትባዕ ከይገረመኒ ኣይተረፈን ኣብ መወዳእታ እናደለውቲ ናይ ዝውድድር ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎኒ እዚ ናይ ማራቶን ውድድር ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ተሓፂሩ ምንባሩ ማለት 6 ዙርያ ብምዃኑ ቁሩብ ክብድ ኢሉ ነይሩ ግን ካብ ሓደ ቦታ ተበጊሱ ዙርያታት ዘይኮነ ነዊሕ መገዲ ሸፊኑ ክዛዘመሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ይላብዎም ብሓፈሻ ግን ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ንዝተገብረልና ዕድመ ኣዝየና መስገንኩ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ነዚ ውድድር ናብ መላእ ዓለም ንምብፃሕ ንስራሕኩሞ ስራሕ ከድነቕኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ግን ዝመፅእ ዓመት እንተመፅየ ንክዕወት እየ ክመፅእ የቐኒየለይ Next year I'll be happy to join them and to run this race again but what I promise position 1 I'll be there so I'm happy for the media also for the job you've done it is not easy but you did a good job and you've done it with the one heart with the happiness and enjoying the job that you went to school to learn to so I want to thank you in a very special way ታንዛኒያዊ አትሌት ጆሹዋ ኤሊሳንተ ሱለ ኩሩ kwa mbio hii ጾታ ጽቡቕ ነይሩ ናብ ናይ ማራቶን ጾታ ንፈለማ ግዜ ተወዳዲራ ካብዚ ውድድር ግን ዓብ ተመክሮ ቀሲሜ ናብ ሃገሬ ዝምለስ ዘለኹ ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኸ ስለቲ ዝሃበና ዕድመን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተናሉ ክሳዕ ሎሚ ኩሉ ዓይነት ናብየቱን ክንክንን ስለ ዝገብረልና ድማ ብልቢ የመስግን ማራቶን ኣስመራ ብሓቂ ዓብ ጾታ እዩ ኣካየድቲ ናይ ውድድር ግን ኣብ መጻኢ ኣብ ጉዳይ ግዜ ዕቱባት ንክኾኑ ምሕጾኖም ጾታ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ክጅመር ምዃኑ ኢና ተሓቢርና ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሰዓት 8 ፈረቓን ጀሚሩ ምስቲ ዝነበረ ንፋስን ፀሓይን ትውድድር ሰዓት 7 ፈረቓን ተዝጅምር ነይሩ እውን ንኩሉ ኣትሌት 40 ምዃኑ እሞ ኣብ መጻኢ ንክሕሰበሉ ዝብል ርእይቶ ኣሎኒ ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንህዝቢ ከተማ ኣስመራ ድማ ብፍላይ ስለቲ ዝሃበና ክብሪ የመስግን ብሓቂ ሰላም ዘለዎ ሃገር ከም ዘላትኩም ክምስክረልኩም ይደሊ ደስካ ኢሉኒ kwa mapokezi yao na washukuru sana wako vizuri ni watu wenye amani ni watu wenye furaha asante ኡጋንዳዊ አትሌት ሌቪ ቻሌንጋታ for yesterday's race it was really difficult for me ፈለማን ማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገር ስለቲ ኣኽቢርኩም ዝሃብኩምና ዕድል ኣዝየ ዘመስግን ብምቕጻል ኣብ ውድድር ማራቶን ንፈለማ እዋን ተወዳዲረ ብምስታፈካ ብዙሕ ትምህርቲ ረኺበ ኣለኹ ምኽንያቱ ኣብ ፈለማ ናይ ማራቶን ውድድር በእምሮን በኣካልን እትገብሮ ምድላዋት ኣለዉ እዚ ናይ ትማሊ ውድድር ግን ንዓይ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ዝሳተፎ ዝተፈላለዩ ውድዳት ከም መንጠርባይታ ክኾነኒ ዝብል እምነት ኣሎኒ እዚ ውድድር ዝበቅዕ ዝበልክዎ ምድላዋት ኣካይደ ነይረ ኣብዛ ጾታ ዝረኣኽቦም ኤርትራውያን ኣትሌታት ግን ካብ ናተይ ዝበልጽ ምድላዋት ገይሮም ብምጽንሖም ነቲ ጾታ ንክጻወሮ ተሸጊረ ምኽንያቱ ኣብ ልምምደይ ኤርትራውያን ኣትሌታት ክሳዕ ክንድቲ ከሸገሩኒ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ሓሳብ ሒዘ ነይረ እንተኾነ እዞም ኣትሌታት ብሓቂ ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ብምጽንሖም ኣሸጊሮም ንጥራይ ዘይኮኑ ኣጥፊኦምን እዮም ብዛዕባ ከተማ ኣስመራ ክዛረብ እንተዳ ኮይነ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ኣዝዩ ሕጉስ ኮይኑ ይረኺበዮ ኣየጋይሸንን ከዓ ስለ ዝሃቡና ፍቕርን ሓልዮትን ከዓ ብልቢ ከመስግኖም ይፈቱ for the strength that they have put for the strength that they showed yesterday I want to say those guys were really tough they were really prepared for it because when I came here I was not expecting to see such a result because I was maybe in my mind undermining those guys that these guys were still low they may not maybe participate to that level so it was to my disappointment that those guys beat me seriously yeah okay I want to thank the Egyptian people for their warm welcome for their hospitality for their care actually from the time that I came here when I landed here in Asmara I didn't find any difficulty I was warmly welcomed and I want to congratulate the Eritrean people for that
I think if they continue with the same spirit, I'm seeing great developments continuing in this country. ደቡብ ሱዳናዊ አትሌት ዩሱፍ ኞንግ ዴንግ About the marathon, for Asmara Marathon, it is okay with many things. ስለስተገብረለ ዕድመ ከመስግን ይፈቱ ብምቕጻል ኣነ ናብ ኤርትራ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ መጽኤ ተወዳዲረ ዘለኹ ኣብ 2022 ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ማሳዋ ክሳተፍ ከለኹ ኣብ 2023 ግን ናብ ውድድር ኣስመራ ማራቶን ተሳቲፈ ነይረ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዝመጸሉ ግዜ ካብ ሃገረይ ዘይወጻኩ ኮይኑ ይስምዓኒ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ዘጋይሽ ህዝቢ ይኮነን ብዛዕባ ጸወታ ክዛረብ ተኾይነ ጸወታ ከቢድ ነይሩ ከቢድ ዝገብሮኻ እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣየር እዩ ኣብዚ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ስለ ዝኾነ ዝብለኳ ተዘይብለይ ንኣዳላዊት ኮሚቴ ግን ኣብ ቀጻልን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣየር ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኣጀማምራ ግዜ ለውጢ ክትገብርን ንኣትሌታትካ ብዝጥዕም ኩነታት ኣየር ንውድድራ ክትጅምርን ሓደራ ይብል ንኣብነት ጸወታ ፈልማ ክጅምር ከሎ ሓያል ንፋስ ነይርዎ ብድሕሪኡ ኸ ትርር ዝበለ ፀሓይ ነይራ እቲ ኩነታት ከምዚ ተነይሩ ንጸወታ ሰዓት 7 ፍርኣን ክጅመረሉ ዝኽእል ኩነታት መሃለዎ ይብል ኣብ ቀጻል ግን ነዚ ኩነታት ኣብ ግምት ከእትው ይምሕጾኖም ናይ ወጻኢ ኣትሌታትካ ኣብዚ ውድድር ብብዝሒ እንተዝዕደሙ ነቲ ጸወታ መሊሱ መቕረት መሃበ ዝብል ሓሳብ እውን ኣሎኒ ከምቲ ዞም ኣሕዋተይ ክብሎ ጸንሑ ኣብ ውድድር ማራቶን ናይ ዙርያ ጸወታታት ኣዝዩ ኣሰልቻዊ እዩ ኣብ ክንዱ ግን ካብ ሓንቲ መስመር ተበጊስካ ኣብ ካልእ ትእዛዝን ወይ ድማ ካልእ ዝሓይሽ ኣገባብ እንተዝናደ ይብል ብሓፈሻ ግን ውድድር ኣስመራ ማራቶን ናይ ሎሚ ዓመት ካብቲ ዝሓለፈ እቲ ዝበለጸ ምንባሩ ክሕብረኩም ይደሊ ኣነ ኣብ 8 ሃገራት ጌሸ ተወዳዲረ እኳ ተኾንኩ ከም ናይ ኣስመራ ማራቶን ግን ብወዳድቡ ዝበለጸ ውድድር ግን ኣይረኣኹን እሞ ንኣደለውቲ ናይ ዝውድድር ከመስግን ይፈቱ Receiving athletes from the other country, you see, it is not easy, but here it is very humble, you know, and I'm grateful for everything they have done, and they are really working hard for the country to make Eritrean Federation to be in high level in the world, in Africa and then world. Yeah. And then number 3, it is about arrangement for the marathon and the road. I'm very happy for what I'm seeing. Even in my country, I never get like this way, what they happen here, you know. So, and I think there's a new achievement, like you are today, you're here. For 2 years, I never met the journalist people. So there's an achievement for this race. So I wish them all the best and to be more caring and more discussion about this race to be international, so we can have a more East Africa country for the athletics federation to be here to run this race. And I'm sure it is the best with the prize money and everything, you know. Yeah. So I thank all of them, and I thank you guys also to be here and to have us. And it's the first time. I've been here for 3 times, but nobody meet us. Yes. So there's a new improvement. Yes. And I pray God this race to be international and to have more people and more discussion. And this thing to become out, it is benefit for East Africa, not for Eritrean alone. It is for East Africa, yes. So I have nothing much to say, and thank you for that. Hi, my name is Aaron Owusu. I'm 17 years old and I'm swimming for Eritrea. I got into swimming because my dad's coworker actually was the coach of a swim team. So she got me and my older brother on the swim team. So I started around when I was 2. And then I've always been kind of good at swimming, but I never really had like the passion to actually
go forth in swimming until about 2 years ago. It feels overwhelming, but at the same time, it just feels so cool that like I could be in the elevator with a person who I've looked up to, and I like when I went on the bus, I looked up to Caleb Dressel, and I saw him when I was on the bus, so that was amazing. So being here swimming is just so amazing to me. Some of my goals are to medal in hopefully 50 freestyle, and I hope to be a role model for not only just my brothers, for people back in Eritrea and all of Africa, and just African American swimmers. ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ መደብ ለሰ ስፖርት ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስለምክታልኩም ማዚና ነመስግን ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሰግር ሕጂ ተዳልዩ ዘሎ መደብ ድማ ንፀወታታት ኩዕሶ ናይ ቀላይ ማለት ኩዕሶ ናይ ቀላይ ብዛዕባ እዚ ዝድስስ መደብ ክህሉ ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮነን ብኸምስዕብ ኣገባብ ኣዳልዩ ኣቕሪቦሎ ሰናይ ምክታል ኩዕሶ ቀላይ ኣብ ሃገርና ሓደ ካብቶም ኣብ መወዳእታ 50ታት ተኣታትዩ ብሰንከልከል ንውሑድ ዓመታት ቀፂሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ህጣሞም ኣጥፊኦም ካብ ዘለው ዓውዶ ስፖርት ሓደ እዩ ኩዕሶ ቀላይ ንምፅዋት ብቐዳምነት ክእለት ናይ ምሕንባስ ክረጋገጽ ኣለዎ ምሕንባስ ሓደ ካብቶም ጽቡቕ ቅርጻ ኣካላት ንክህሉን ጥዕና ንኽመሓየሽን ካብኡ ሓሊፉን ብዓይኒ ስፖርት ተቐባልነቱ እናዓበየን ዝመጽእ ዘሎ ስፖርት እዩ ሓደ ካብቶም ብምሕንባስ ዝካየድ ዓይነት ስፖርት እምበኣር ኩዕሶ ቀላይ እዩ ኩዕሶ ቀላይ በመሰረቱ ከም ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ሓደ ድሩት ምሕንበስ ቦታ ዝካየድን እታ ኩዕሶ ድማ ኣብ ክንድብ እግሪ ብኢድ በኣካላዊ ምንቅስቓስን እናተቐባበልካ እትጻወተን እዩ ኣቐዲሙ እዚ ጸወታ እዚ ካብ ዝነበሩ ዓይነታት ስፖርት ከም ሓደገኛ ይውሰድ ነይሩ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ነቲ ኩዕሶ ሒዙ ዘሎ ደፊኢካ ወይ ሓንኩልካ ኣብ ትሕቲ ማይ ብምጥላቕ ኩዕሶ ንኽገድፍ ምግባር ልሙድ ተርእዮ ብምንባሩ እዩ ምምሕያሽ ሕግታት ነቶም ሓደገኛታት ዝኾኑ ተግባራት ዝስርዝ ይኹን እምበር ሕጂ እውን እቲ ጸወታ ነቶም ኣካላዊ ብቕዓትን ሓይልን ጥራይ ዘለዎም ከም ዓዳሚ ክውሰድ ይከኣል መጻወቲ እቲ ጸወታ ኣብ ሓደ ንምሕንበስ ሲሉ ዝተዳለወ 20 ክሳብ 30 ሜትር ዝነውሓቱ ካብ 8 ክሳብ 20 ሜትር ዝስፍሓት ቦታ ይካየድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ክልተ ጫፋት ከም ናይ ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ ሰኪዕትን ማዕጾ ክህልውን ከሎ እቲ ማዕጾ ኣብ መንጎ ክልተ ኣዕኑድ ብላዕሊ ብሓደ ገመድ ዝራኸቡ ይዝርጋሕ ኣብ መንጎቶም ክልተ ኣዕኑድ ፓሎታት ናይ ከባቢ 3 ሜትር ክህልውን ከሎ እቲ ንኽልቲኡ ፓሎታት ዝራኸብ ገመድ ድማ 4.9 ሜትር ካብ ጽፍሒ ማይ ይልዕል
كعسو زتنفحت كباويت بقربت زتشفنت في حنيا كوينا زوري أكس عبارة بعسران حموشتن متر يخون أمونغو نفس وكفن كساب شوعته أبالات زلون كل تجانتاتي صوتم أبالاتني حنت تجانتا دما سلست أرميت حدا مأكل كل تدحريت كمون حدا حلاو بوتا يحزوم اتحلاو معصو دما كساب حدا نتبع عسران حموشتن متر وصاي كم مسمر سكيعتي كالاخل زترفو تصوت دما أب كله كنقصاوس يخلوم نفس وقف تصاواتاي شوتون خيمز قبوي كالاخل أم جمار تصاوتا نفس وقف كانتا أب كبابنا يزملكتا معصو سكيعت تسرع اتدانيا كعسو أم مأكل بمسنداو نتصاوتي نخصاوتو ممرحي يما حلالفم غانتاتات أب كعسو زلاتو بمحنباس كعسو نمقصصار ينقصاوسوم حالا معصو نتا كعسو بخلت ايدو كحزا كفك أدلون كلو كالو تتصاوت جن حدا إيتراي أب حدا جزيت كتقومو يخدوم كنكا تنسافيف كان ختكيد كتهرم كتحالف بزخون أجوابي كأل إتعلام أدماء تقبل كادي ويبمسنداو أبت أنصر زلو سكيعت تحت جمد نايت سكيعت نختهرميو استمزج بشوتو حدا نتبيه لو اتصوتا أبربعة كفالات كوينو أبدك تبعتيو نفس وكف كفالات صوتا نشوعة دقايق أبدك أنستيو دما حدا خفال نشدش دقايق جزي لو نعرفت جزي أمونغو كفالات علو دمر زبازح نتبتات أموداتا ناي رابعي كفال زمزجبت كانت أدما تعواتي تخون حقاقات صوتام محن قالن مهرامن متهللاخن بخلت ايد كام حزن نتصاوتا يفقدن كعسو بحدا ايد حسكا اب قصصر نمتاو نتحيزوا زلو كابغباب كيوصخا دفي خاديو تهالالخكا كعسو اب تحت قصصر كامتاو جن قبليوم مقصعتي بزيد اللقونز أنصاركا نزخونة أب تحت ماي كصنح مقداد أب تحت تصفح ماي كلو ناي متنو خال وي بإقرخا رقيسكا دو ناي مبال وي دما ناي قون مكالا خال حسكا كعسو محاز وي كت منتل مفتان كلهم نمقصعت زعدهم يوم ناي جيغا ملكت فيسكا مستنفح كلو تاتقواتاي أبززلو من قصقاسي قوارت اتا كعسو كابتم جيغا زيفتصومو نحادت وهاب نصا مدربا يهلو بزي تقاومو كعسو كسندو سلسته كاليت غزي وهابكا عبي زبله زقصع جيغا ابز فتصملو التصاواتاي بزي متكاتا يسغوغ اتا كعسو بتوم زت كعزلو نسكعت حالفه انت وصيا اتحلال ودات ام مسمر كيوصه نصا نخسندو عدلي وهابو كان مسمر كيوصه نصا نخسندو عدلي وهابو حنت غانتا نتا كعسو نمسمر ناي معصوا انت دقا احليفات تاغنا لك كم اب كعسو اجر زغبر اتا اتقعيس غانتا نصا ناي مازن قلع مدرباي عدل تركب كعسو قلاي ابعد انجليز افشحي 870 عامه مهرت كم زجمره يفلطم
ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ሰሙን ዝተዳለወ መደብ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ዘክሩ እዛ መደብ እዚኣ ብኩሉ ነገራና ወስኸትና ደመቐት ክትከይድ ናትኩም ተሳትፎ የድልያ እዩ ምክንያቱ እዛ መደብ እዚኣ ካባኹም በኣኹም ንዓኹም ስለ ዝኾነት መዘሎ ቀዳሚና ክንራኸብ ምስ ኩላቶም ኣባላት ስቱድዮ ብሓባር ብምዃን ንሰናበተኩም ሰላም